Munini wa Ndongo Yala inge mbungeni ya kaunti ya Masako MCA wa ward ya Tala Jackson Daka niwenda President William Ruto kuthukuma enende onthe na wiananu Daka ainena na Mutongo TV ailesekana mavinda maingi President William Ruto ethetwa itambuka na kuvingwa milati isione ila kukwatwa mbau na nivatonyeka akewa avatholete isiombingi ta ilembeta ya Ukamba ingi niwenda President William Ruto homona Minister Muvyani wa Uiti Debra Barasa kwete na umilimu ingi mivango yonthe walani wa SHA muno na matambia maonyai chawandawa na miyo ya Uiti kwe silikali siametiyo kwa boni mutesiano na utovingo ya uvilingi na mavombe yange. Kwamba Mheshimiwa Rais ameweza kuidhinisha kuina na Jackson Daka ni kana President William Ruto ethetwa ithioka icio nikivathukanyo kuvingwa milati ya kimaendeleo na vena ononyo munene kana President William Ruto evingwa milati kwa lame mukwata mbau kwithwa kwa yuende na uthengeania muno na chama cha ODM na ano muende na umanenge maendeleo na kulanisio imwe ta ilembeta ya Ukamba. Nitonie President athika ndambuka Coast Province na last week aina ndambuka siake Nyanza Province. Area isu ila yu pasiviwa mostly si umonenga support nene nundube new partnership between him and ODM. Nye kuli yako no limwa kwa jana amuka tani mukoni wa kula Kenya anemwe kali wa Kenya anemwe kali wa Masako naambie kwiko spending bala naambie kunywela chikwacha ko meaning that nini ba akoti wa Kenya na ndo ala ndongwese matala ni mai ba akoti nyini kulia de laisi area sisu president yukuthi no yuke wa share yo ya stima ni makwata kula kutestima kukwakwa kwipati nene itestima kwithwa ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka taukwata mbau maundu onthe ma President William Ruto ndakeweta kana tikitumikiani cha vathula ilembeta ya Ukamba kwithwa President uyu ethitwa athana kana ithukuma enende onthe na wiananu atioki iki ikuoneka kwa meko ketha party leader wakwa wa Wiper Party of Kenya ketha nde support the agenda of the current president. It seems you to this okwata kindu then kindly President not to excuse it to kaya kuweba koti ginela iwe mana idie kana not endo share that development. Ikulia President kindly we kajado na isi wethukuma all Kenyans kindly tutukume we are Kenyans. Ndeto nsia kino mwenda President William Ruto mwana Minister Muvyani wa Uiti kwikithia kana vena umilu mwingi ulwa maundu ma Uiti muno unyaicho wa miyo na ndawa mazivitalini kivathukanyo kwithwa mubango uyu wende na uvulanywa na kukwanywa kwikiwa maunduni yangi. Tumie former regime ya Uhuru Kenyatta as a county government tuina program ila ya medical equipment supplies ila kuna ile ngarite machines kuma hospitalini you no tumizia bau mwamina twamina na NHF maisha ni mutumizia programu nesu juma atoto ayangi mometa NEPS National Equipment Supply Project unibote yutebo mwaisi mbesa sia project isu sia machine isu ikadlawa directly from SHA. Where is the accountability? Ili tukadha tuisi SHA ninde ni wa SHA kinandu kitu kimbeza sia nata ata na mwasi sia nata ata Umilia maundu mesani taunyaicha wandawa na maundu ma Uiti kuma kwisilikali nene haweta wetethesewa nene kusuvilo vya sea mwenende ila ivathiwe maundu ma Uiti because we cannot sit down and watch no you there the other day kwa bunge twabitu kithia FIF nikenda tu reinfence mbea sito kweze ndo maitu no makwate ndawa na suila yuto sio dikote dioketa round to ndo malike SHA we are not sure kana mbeza isu kwa kwata back to our facilities. So my appeal is very simple. We ni elected nitete yandu na ndi matongwesi ndio kulia the minister in charge bwana Baraza ni kulia dhimwe ile la sindu mesane kaundini ya Masako Tala Nyeni Toboni Mutesia.